namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm the tackle like beef linga kona between Gagash na Jeff Mahinyahinya. No very Gagash ta khomiwa. Yeah, I think that chatanyana one that's Tshinya Vantshwa. Yeah, so it to the April, as you can see, if you want Gagash Africa posted this post. Langa fakatsala ku ayivi kona mintima hi ku hambana hambi ku ri wa vos godas mashawu amukeriwile mara lo wa munhu loyi na tlherisa gedeni. So vula yena na ku na event leyi taka of course leyo buto kral ya leyi nga kuteni then so loko kombiseni Gagash ku mintima ya hambana ya pfumeleriwa na vos godas mashawu of course lo wa as you wish event so at least mashona ku lwa nangutekisa xinjhani emdena fika vekela ngwanya la ayi komba ku ayi lava so anga va lovely ka event mi ta judge for yourself ma yivona ku ya le picture ya yona kwalano loko yo ta lava so wa va tlherisa gedeni anga va love ka event ya yena okay eva tsala ku Kenneth Mashaba wa ka generations ayi minyana lewo mutu krala ka lavika of course ngoya ma yivona ku ya yelanya na Kenneth Mashaba wa ka generation. Hey, yo, hi, Gagash, mta hedisa man, mta hedisa leswi nga ka avo endla swona. Yeah, and then from there the 21th April Gagash fika endla a long live video yaleyo so of course that endla some narrations tani leswi nga vula ku YouTube rules aya swi lavi swo hi posta a raw video fika endla commentary. Yeah, so ka that live video of course fika hitwa Gagash afika hlamusela aku okay one last thing lexi na ta xi emphasize ngopfu tolo ni post picture ya papa van'wanyana va mbale xikipa xa Sundowns. Of course vula that post ya Jeff Mahinyahinya mi voneni muzi ivula yona ngwenya ku ifika a posta la okay man there's a lady who shared that post ya ku papa yena biological ku moya meme check she shared something like that and people was like lay criminal charges against him. What criminal? What? Okay. Mselo kombiseni tani swi swi ku kuna munhu anga fika share that post a kombisa ku ebaya na munhu so ayi n'wilandzeni ka Facebook munhu wa kona. Yeah, so as you can see yale post ya kona yi nga fika yi sheriwa la hi vona na Tasha Ngoveni aku this is actually my father biological as you can see fika kombisa ku ebaya yena hi xiviri like hi ngati okay. Yeah, so ta khe nghena ka comments vona ku ndleke yini kahle la. Yeah, so I scroll kuna comment yin'wana nga fika ni yi vona la Byron kwalano Virshamon Makhuvela yena nga fika yi vona a fika tsala ku this is not good at all but Jeffrey must take legal action against this guy. Va swi rhandza ku vulavula do you even know ku swi sukela kwini swilo leswi a va swi tivi mi nga ma hleketa guys se ku ndla video swona even previously liya loko ni kha ni kombisa ku Gagash lo a kha a rhunga tifense ta Ben Mayengani that one na kwale na yona ngwenya yi kona ndani kha ndekela link ka top comment ya video leyi mi languta kahle yi be nhlamba yin'wana ko la ani na screenshot xa ku swi kombisiweni na yi be nhlamba din'wana ku komba ngopfu against Gagash ka part leyi ku leka leya tlheletisa ni swi vona ku yi chinge hikwini mara obviously yi rhukete leswin'wana ko so vanhu vo vulavula njhe they don't even know what's happening ngwenya leyi kha yi ba nhlamba yikulu. Yeah, so that keep flat comments as you can see fika hi vona Gagash va ka hlamusela ku hayi bring it on I'm ready ngopfu vo n'wina leswi nga fika kombisa swona tlha ku tseka swi komba ku a swi kota ku dlaya Gagash swi kota ku dlaya okay swi lava woni nchumu vanhu lava no vula no wina musi na ku byela ba wena van respecta legal action whatever as you can see then laha hansi a tlha fika kombisa ku a hi ro sungula bawo va kha va ni rhuketela n'wina mo ngo legal action my foot mi twa ingaku nawu wu protecta n'wina ntsena what did the old man do to me as you can see leswi a nga ka kombisa swona kwalani Gagash. Yes hi ku mina mhaka leyi ma kha ni hi landzelela ya Gagash ka mhaka leyi yo sunguriwa na Gagash loko ze xi rhunga munhu la a xi rhungi njhe xi va xo sunguriwa. Yeah, of course se ta kha hi tlhela ka that video hi vona ku hetisa kwini na kwini of course. What is criminal about about what I did or legal charges? Legal charges na yena I will lay legal charges against him about what he said in me. No, swa twala mfana to ku legal charge ya yini mara kwala hiku yo ngwenya yo ngisungula mara yi fa yi n'wi bela nhlamba yin'wana hi ku kumba ngopfu ende yena swa Gagash la a nga yi rhoketanga yo fika post kahle mi swi vona no yo vula ku mintima leyi a yi laveki so
You will nonsense. That papa Ravi too. I can blah nonsense in minute. Ravi too is an old man. He must behave as such. Tani swi nga vula ku ku na video already a endlini already proof yi kona futhi ka video loko mo chika mi cheka mi ta swi vona ku yi bena nhlambana kwalaha as I stated ni ta vekela leyi nga top comment mi kota ku confirm n'wexe mi nga fiki mi languta swilo mi languta ku munhu unkulu kumbe munhu i xaka ra wena and the next thing a mi languti ku i vulavula ku yini mi lava ku fika mi vulavula swilo swo ka swi nga nge kona. That's pure nonsense. Ka this matter Gagash is correct ango soriwa mara is correct. I think yi twarini swinene ya yo continue kha vulavula hi swona swilo leswi ku ri ka the video nonsense. Mi nga tweli munhu huma ku munhu unkulu ka mina and then mina loko I can era vitu this is the second time if you remember very well ntshame ni va n'wi posta a ni tshembisa ku yena swibamu yena wa dla mara loko a vulavula nonsense wa mina ni nga vulavuli ni ku kasi Hinyahinya so mhaka khomera ala ku duriwa Gagash yana na mina ni ta n'wi dlaya mina wa mina ni nga vuli no it's very wrong it's very wrong very wrong. I think yi twarini mhaka leyi so of course hi ta hi kha hi hetisa this video of course mhaka ya Tshinya Vantshwa hi loko xi n'wi rhunganyana Gagash so kwalaha ka video hi fike hi vona ku na un'wana a nga fika vutisa Gagash timhaka ta Tshinya Vantshwa a hi twini loko Gagash a swi vula of course ngani madlokonya va dance I love you ngani byeli hi vanhu vo bawuluka man so ku na comment leyi nga fika yi endla walomu madloko yi mutsima yi vona kwalaha loko ku laveki vo Tshinya Vantshwa and stuff like that ni to tirhisa memory ya mina for now because ni endla ka video ni koti ku humala as you can see so swi vula like class ni munhu loyi a na ha vulavuli yena nga madlokonya va dance a na ha vulavuli swilo swa irrelevant. Yeah, so Gagash va kha vulavula event liya ya le Ubuntu ku laveka vanhu va class va proper laha and then misolo va fika kombisa ku a ku laveki vo Tshinya Vantshwa so yo fika reference and then Gagash va kombisa ku a va lava vanhu vo fana lavaya swi vula like standard leswi vulaka swona standard leswi ha vulavuli genge sweswi se swilo swi khandziyini hi le henhla n'wana nga ha vulavuli sweswi standini swi vulavula hi level yin'wana ya ha ri yona yo vulavula vanhu va irrelevant a ni tshama ni famba majenje man kombela mina ni Tshinya Vantshwa of course vanhu vo tiphandela everywhere na majenje ya le video clip kwala tlhelo nga ku tlangeni kha yi feba alright so mara la Gagash loko kombiseni ku a Ubuntu hayi a ku laveki vona leyi a ku laveki ti-type to Tshinya Vantshwa ni hoxahoxika miringwini ni rin'wana nuna ni ya khizamela matsuka ni tshama ni khizamela matsuka mani kumbe mina usisa na ha vulavula hi swona sweswi wa n'wi twa munhu wa loko munhu yaloyi a nga le ka level ya mina hi xin'wana na xin'wana katsa mhani xin'wana na xin'wana katsa mhani so wa swi vona ku something is wrong here a ni tshama ni vulavula hi va mana yena ni nge pfuni vulavula hi va mana yena ni kombela mina ni wisisa hi munhu yaloye mi nga ni byeleli vito rero hi roxe automatically ra ni irritate se swa ku nyimpe khu yi kulukumba ngopfu mos so Gagash swo twala ku i kwatisa ngopfu ku fa Tshinya Vantshwa kha xi rhuketela malanje of course a beef game ke game Gagash beef eto swi ni vangela manyavila hi ku ri a vuton'wini bya mina I don't know na associate myself na vanhu vasi please ni kombela ku hi nga loko munhu a commenta a nga ni byeli leswi swa vanhu va irrelevant very irrelevant man very irrelevant. I think yi twarini yeah that's it in overall I think se video khu yi ta yi leyini so hi ta hambi ndisa sweswi tanihi leswi nga vula due to YouTube rules hi ta hambi hi commentara or hi endla commentary I don't think it's bad to be honest a swi bad yi kahle na zama my best to make sure ku ri swi va swi ri kahle loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe Ime papiki, tamaka saniki, kereme aniki, insikini sinki, tiraka maniki, ola tipaniki. Ay,